أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على Resulillah. Değerli arkadaşlar, Arapçadan Türkçe'ye ve Kürtçe'ye Arap darbe meselelerinin efendim 5. dersini yapmak üzere birlikteyiz. 20. başlıkta kalmıştık. Ahlak ve değerler. Ahlak-u nırh. Ya evvel birincisi el-huluku huve ma yumeyyizul insana anil hayvan. El-huluku huve ma yumeyyizul insana anil hayvan. Ahlak insanı hayvandan ayıran şeydir. Farqo naqaba insanu hayvani da ahlaqa. Ev farqa naqaba insanu hayvani da ahlaqa. Men la ahlaka lehu la kıymete lehu. Ahlakı olmayanın değeri yoktur. Keseko ahlakı vitne, kıymeti vici tenine. Keseko be ahlak, be kıymete. As-sıdku esasul alakatil naciha. Doğruluk, başarılı ilişkilerin temelidir. Doğruluk, başarılı ilişkilerin temelidir. Dürüstlüğü, esası peyvendiye, پیوندیا پیوندیا سرکفتیا درستی اساس پیوند علاقین سرکفتیا من يتخلى بالأخلاق يصبح محترما في المجتمع. Ahlaklı olan toplumda saygı görür. کسی که خودان اخلاق او ناف جواکه دا مروفک برزه کسی که خودان اخلاق وی سپحی او ناف جواکه دا انسانک برزه محترمه. الاحترام لا يطلب بل يكسب. رز نوع خواستن ته دستخواه خستن لازمه مو بخبته حتی که مو رزه حرمت دستخواه بخه نخواه مو بجه مروفا که حرمت مو بگیرن مروفاش انسانا و بخوازه اف چنابه لازمه مو دستخواه بخه مو کسب بگه saygı istenmez kazanılır. Saygı başkasından istenmez kazanılır. Men la yuzhiru rahmete la yezuquha. Merhamet göstermeyen merhamet tatmaz. Kesi ku rahme şani mruva nede, kesi ku rahme mahluqa yani rahme insana nebe او رحمه طامجیناکه او مرحمت رحمه طامجیناکه. الكرامة لا تباع. Onur satılmaz. Onur satılmaz. Yani şeref noe froten. Süke pazare noe froten. Ve mu şerefe dest xwe bexe. Mu kazanç bike şerefe. Ha, şeref noe froten. Yani tinika bijime مراوی به شرف حاشا بجد چونش برا شرف بکره اف چنابه. الاخلاق تعيش بعد الانسان. Ahlak insanın ardından da yaşar. Ahlak insanın ardından da yaşar. Ahlak mruvi pişti mirna mruvici deji devam dike. Ahlak mruvi ahlak وی خوش پشتی مرناویجی دوام دکه. یعنی هر انسان بحث اخلاق وی اسپحی بکنه پشتی مرناویجی. یعنی چه اخلاق اسپحی چه نسپحی پشتی مرناجی هر دوام دکه ددومه. Dokuzuncusu men yasunul ahde yerbahu thikate. Sözüne sadık kalan güven kazanır. Sözüne sadık kalan güven kazanır. Kese ku ahdu peymana xwe biparêze, kesê ku ahdu peymana xwe biparêze yê ewlehdariye emniyetê dest xwe bêxe. Yani insana ewlehiyê wî bînine. El-emanetu agna minel-zehebi. Emanet altından daha değerlidir. İmnahi, evledari ve imnahi zerji binirxtira, kıymettira. Böyle açlık ve zenginlik. Birçibin u devlemendi.
برچبين ودولمندي. من يملك الطعام من يملك الطعام يملك القوة. من يملك الطعام يملك القوة. yemek sahibi güce sahiptir. کسی که خودان ارزاق خودان قوتا. کسی که ارزاقوی حاضریوی هایی او مروی بقوتا. الجوع ليس عيبا ولكن التخلي عن الكرامة هو العيب. Açlık bir ayıp değildir. Açlık ayıp değildir. Ancak onurdan vazgeçmek ayıptır. Birçibin na'iba. Birçibin na'iba lebele mahrumiyata şerafe aybek mazana. Lebele mahrum buna. Mahrumiyata şerafe aybek mazana. Birçibin na'iba lebele be şerafi aybek mazana. üç الطعام ليس فقط للحياة بل هو سعادة أيضا. yemek sadece hayat yani yaşamak için değil aynı zamanda mutluluk içinde vardır. Yani خوارن نه صرف جبو جیانه خوارن نه صرف جبو کومو بجیه خوارن طعام جبو کیفه جی جبو لذت جی. dört الغني ليس من يملك المال بل من يملك النية الطيبة. Zengin malı olan değil iyi niyetli olan kişidir. مرو دولمند مرو زنگین نه کسی که خودان ماله بتنه نه کسی که بتنه خودان ماله لبله اوه کو خودیه نیت خالصه خودیه نیت پاقجه نیت صمیمیه. الفقير لا يتمنى المال بل يطمح إلى الكرامة. fakir para istemez onur arar. کسی فقیر داخوزیا مال ناکه لبله شرف طماحیا شرفت طلبهیا داخوزیا شرفت دیگه یعنی نه تنه پای ماله لبله هاش شرف خواجه هیا مروه فقیر یعنی لازمه هولی به. من یأکل بکرامت یعیش براحت. onurlu yiyen rahat yaşar. Onurlu yiyen rahat yaşar. Men ye'kulu bi kerametin ya'işu bi rahatin. Kesi ku yani keramet yani esbahi bخواه ye rahat biji ye rahat biji. Yani kesi ku bşaraf bخواه ye rahat bijiji. Yani şaraf bخواه be şarafiye neke خورنه دو به شرافیه نکه قزنج خدا به شرافیه نکه اوه راحت بجی. المال لا يشتري السعادة ولكن يمكن أن يخفف من الألم. para mutluluğu satın almaz ancak acıyı hafifletebilir. Para mutluluğu satın almaz ancak acıyı hafifletebilir. Para نکاره سعادت بختواری بکره لبله کاره ایشو علم ما سوک بکه کاره ایشو علم سوک بکه. الجوع يعلم الإنسان الصبر. Açlık insana sabrı öğretir. Açlık insana sabrı öğretir. Birçibin insani feri sabredike. Birçibin insani mروفی feri sabredike. Men yemlik el-qanaate yemlik el-servete. Kanaat sahibi olan gerçek zenginliğe sahip olur. Kanaat sahibi olan gerçek zenginliğe sahip olur. Böyle kese ku خودان قنیات خودان قناعت او خودان دولمندیا حقیقیه جی دولمندیا او خواه دولمندیا حقیقیه جی. المال لا يشتري الاحترام. المال لا يشتري الاحترام. para saygıyı satın alamaz. Mal nekore reze bikere yani ihtiramı و حرمته بکره. مال نکو حرمت و رزه بکره. ده رز و شرف ما مو دست خواه بخه بکرینه مو نکو دست خواه بخه. جسارت و قرقو یعنی شجاعت و
طرس، شجاعت و ترس. الخوف يقتل أكثر من السيف. Korku kılıçtan daha fazla öldürür. Korku kılıçtan daha fazla öldürür. Yani tırs şil behter muruva dikuje. Yani gerek insan ştarsa demirin yani hi şir لو نكتي شترصد دمرن يعني tırs şir behter muruva dikuje. الشجاعة هي مواجهة الخوف وليس الهروب منه، وليس الهروب منه. شجاعت بردانینا نخیر یعنی پیش برگرتنا شجاعت پیش برگرتنا ترسيا نكو رواش ترسيا شجاعت پیش برگرتنا ترسيا نكو ravinoş ravoş baş tırsayan cesaret korkuyla yüzleşmektir. Yüzleşmek ondan kaçmamak demektir. Cesaret korkuyla yüzleşmek ondan kaçmamak demektir. Men la yakhafu la yuhakkiku necaha. Korkmayan başarıyı elde edemez. Kesi ku icar natırsi او سرکفتن دستخواه نایخه ایجار نترس تجار نترسی یعنی ترسی یعنی احتیاط ترس تدبیر جی جانا لازمه گل جارا لازمه یعنی بله korkmayan başarıyı elde edemezdi ve carna muş tışna batırsi ve tışa natırsi ev ser nakeve. Men yuvacih khawfahu yusbih ekthara kuvveten. Men yuvacih khawfahu yusbih ekthara kuvveten. Korkusuyla yüzleşen daha güçlü olur. Keseku yani hoy ترسا هبه یه بهتر بهز ببه یه یعنی قوتویه بهتر ببه یعنی خوش ترسا خواجه هبه خوش خوفه هبه یعنی زنبه خوف چیه و ظراف چیه جگر چیه یعنی خوش به هبه یه بهتر قوت ببه بهز ببه. الشجاعة هي القدرة على الوقوف حينما ينكسر الجميع. Cesaret herkes çökmüşken ayakta durabilmektir. Şecaat moyino serxoya vakti ku herkes keti arde vakti ku herkesi çük daya arde moyino serxoya mru min serxoya nekeve ki vakti ku insan hami çük dana arde hami helveşana hami ketana arde mu min serxoya أو شجاعته جسارته. الخوف هو العدو الأول للنجاح. korku başarının ilk düşmanıdır. الخوف هو العدو الأول للنجاح. korku başarının ilk düşmanıdır. Tırs dijmine yekemine serkeftineye. Tırs dijmine avval ye yekemin ye serkeftineye. الشجاعة لا تعني غياب الخوف بل التغلب عليه. Cesaret korkunun yokluğu değil, onun üstesinden gelmektir. Cesaret neku neyina tırsaya. Cesaret, şecaat neku neyina tırsaya lebele mağlup kirna şkenandına tırsaya. Mağlup kirna tırsaya. Mustarsaha mağlup bike, mutarsaha bişkene musarş ترسخوا بسطنا أو شجاعات نكو إيجار مناطرسي. سكزنجسي الشجاعة هي معرفة الخطر ولكن التقدم رغم ذلك. الشجاعة هي معرفة الخطر ولكن التقدم رغم ذلك. Cesaret tehlikeyi bilmek ama yine de ilerlemektir. Şecaat yani زانینا تهلوکه یعنی مو تهلوکه ناس کردن تهلوکه لولی جی مو ریاخه دوام بکه یعنی مو تهلوکه بزنبه ولی جی مو دوام سر ریاخه بکه جسارت و شجاعت اوه مو زنبه تهلوکه هیا ولی جی مو دوام سر ریاخه بکه مو ریاخه بدومینه اف شجاعته. من يجرأ
على المحاولة يقترب من النجاح دنما جسارت ادن başarıya yaklaşır. کسی کو جسارت لسر تجربه کرنه بکه جسارت سر تجربه کرنه بکه یه نزیکی سرکفتنه ببه. التهدید لا يوقف الشجعانه تهدید جسورları durduramaz. Tehdit cesurları durduramaz. Tehdit yani tırsandan kese şecaat ريوه نافترينا كاسكو تهديد يعني ترصاندن كاسي جسارات والشجاعات نكره شريوه بفترينا بله وبسكنينا ایناش و امود یعنی باوری و هیویداری باوری و هیویداری الایمان هو اساس الحیات اینانش حیاتن تملی در بنگه اساس جیان ایمانا بنگه و اساس جیانا باش ایمانا عقیده سالمه لا يعتقد في نفسه من لا يعتقد في نفسه لا يمكنه النجاح kendine inanmayan başarılı olamaz. Haçi evlehyavi lübxanaya نکاره موفق ببه کسی که اولهیوی لوبخانه نکاره سرکفتی ببه موفق ببه ده اولهیامو ما به یعنی باوریامو ما به کسی باوریوی لوبخانه نکا سرکفتی نکا به سر بکوه. امود حیاتی دوام اتران şeydir. الامل هو ما يجعل الحياة تستمر الامل هو ما يجعل الحياة تستمر امود حیاتی دوام اتران şeydir. هیویداری اوكو يعني او تشتاكو حياته دومينه دوام حياته دومينه او يعني اولاد شيء هيفيداريا يعني اوكو حياته مبربه دبا دومينه او هيفيداريا يعني هيفيداريا مكاره دوام حياته خابكه جيانه خابكه. من يؤمن بالخير يرى الخير في كل شيء. İyiliğe inanan her şeyde iyilik görür. İyiliğe inanan her şeyde iyilik görür. Kesi ku bovaryoy qanciye hebe yel her teşede qanciye bibine. Kesi ku bovaryoy khayre qanciye hebe yel her teşede qanciye bibine. Ve awul ki mu bovar bike. El-imanu yu'inuna ala tegallubi alel masaib. İnanç zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olur. İnanç zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olur. باوری اهریکاریا ما دیگه هنبری تشتن زحمت نجبو مغلوب کرنا تشتن زحمت نجبو موش حق تشت زحمت بدر باوری اهریکاریا ما دیگه. الامل لا يموت umut asla ölmez. هیویداری تجا نامره هیویداری تجا ناطمره هیویداری تجا نامره هر وقت یعنی حتی مو بمرجی هر مو هیویداره هر امیدو ما هیا. من لا يؤمن بالقدر لا يفهم الحياة. قدر اینان میان حیات anlayamaz. کسی کو باوری قدر اینانی نکاره جیان فهم بکه نکاره حیات فهم بکه کسی که ایمان به قدر نانی. الایمان فی القلب یصنع المعجزات. قلبتکی اینانش معجزه‌lar yaratır. او باورمندیا دل ما دا یه تشتن خارق العاده دا آفرینه تشتن خارق العاده تشتن عجیب دا آفرینه او بواریال قلب ما دا. من يزرع الامل يحصد السعادة. امود اکن mutluluk biçer. کسی کو هیویداری بچینه یه سعادت بختواری بچنه بدری. کسی کو هیویداری امید بچینه یه سعادت و بختواری بچنه. من يفقد الامل لا يعرف الفشل.
من يفقد الأمل لا يعرف الفشل. Umut kaybetmeyen başarısızlığı tanımaz. Men la yefkadil emele la ya'rifil feşele. Umut kaybetmeyen başarısızlığı tanımaz. Kesi ku hevyo xavandana ke ev سرنکفتن ناس ناکه او سرنکفتن ناس ناکه او تجا راستی سرنکفتن یعنی موافقت سیزیه یعنی سرنکفتن ناس ناکه تجا راستو نایه. عشق و سوگی یعنی عشق و محبت. عشق و محبت. الحب لا يرى بالعيون بل بالقلب. یعنی حب محبت بجاوا نوع دیتن لبلی قلب تدیتن دلا تدیتن دلا تحس کرن. محبت بجاوا نوع دیتن لبلی قلبا دیتن ناس کرن. Aşk gözlerle görülmez, kalple hissedilir. Aşk gözlerle görülmez, kalple hissedilir. Men yuhibbu dune şurutin. Seven sevgi koşulsuz olmalıdır. Yani seven koşulsuz sever. Kese ku hazce bike be şartu şurut ve hazce bike. Kese ku hazce bike lazıma be şart و به شروط حذف بکه یعنی محبت بلا بدله به اجرت. الحب يصنع المعجزات. عشق معجزه‌ler yaratır. محبت تشتن خارق العاده تشتن عجایب ده آفرینه و چه دیگه دینه حوله. من يحب بصدق لا يتوقع مقابلا. کسی کو gerçekten seven karşılık beklemez. Kesi ku rasti hacı bike ücrete naxwaze mukabele naxwaze bersibo ve naxwaze. Kesi ku samimi و درست hacı bike او ve بدل ve mukabele ve naxwaze bersibo ve naxwaze. الحب لا يعرف الزمن. Aşk zaman tanımaz. Aşk zaman tanımaz. Yani aşk و evini زمانی ناسناکه. یعنی هر دور امر خدا جیان خدا مروف محتمل به اویندار به عاشق. یعنی هر سال هر دور امر خدا ممکنه انسان به عاشق. بله. من لا يحب لا يعرف معنى الحياة. Sevmeyen hayatın anlamını bilmez. Men la yuhibbu la ya'rifu ma'nel hayati. Sevmeyen hayatın anlamını bilmez. Kese ku hacı kirin beratına be ma'na hayatı ji, ma'na jiyan ji fehm nake. Kese ku muhabbet dilevi datına be muhabbet aşk و محبت dilevi datına be او معنى hayatı معنى جیان ناسناکه. الحب هو سمة النقاء والصفاء. Aşk saflığın ve temizliğin özüdür. الحب هو سمة النقاء والصفاء. Aşk علامت پاکیزی و صافیتیه. عشق علامت پاکیزی یه قلب صافیه. من يحب من يحب بحرية من يحب بحرية يعيش بسلام. Özgürce seven huzur içinde yaşar. Kese ku azadi حج بکه آزادی حج هلا بکه یه ناف حضور و سعادت دا بجی. الحب يجعلنا نرى العالم بألوان مختلفة. aşk dünyayı farklı renklerde görmemizi sağlar. Aşk و evini nerinik بله نرین آباد دنیای و برنگین جدا جدا شما را تأمین دیگه. یعنی عشق و اوینی دنیای برنگین جدا جدا شانی ما داده.
ده onuncusu el-hubbu huvel atifetu leti la temutu. Aşk ölmeyen bir duygudur. Aşk hissik namira. Aşk hissik namira. Yani hissik velya تجار نامرة حتى مو بمرجي أو حس هرك مرة هيا أشقى أفيني تشتك وليا. بله خوش کو برنده لا بلا وده بسکنه ویدیو ما زیده دریج بی حتی درسی که ما ده بمینه خیرو خوشیه ده